King opening salvo na ning campaign period para kin daratang nga barangay and SK elections king October 30. Inuna dala ring aliwang kandidato, reng karelang sa na baluarte. Anti mo namang homecoming at reunion iti kareng kandidato at karelang supporters. Disnanin ning CLTV News Team kin si Chuloban kin Barangay Dolores ing opening salvo na ning kampanya ng City of San Fernando First Gentleman at dati mo namang Dolores Barangay Captain Melchor Kaluwag. Kareng may ngalabas sa eleksyon pambarangay kin Lugalay bubulos ka no ing suporta, kareng kaluwag. Makanyan mo naman ing merapat king sumangid na kampo ng Barangay Captain Alan Pacho nung nuka rin inuna na naman ing sitio Sampalok. Ketiya ka no mamangat at tala suporta. Akagisnanda na rin Pilipino yung baluarte system. Mapa national, local o barangay elections man. King explanasyon ng attorney Michael Yusinko, dapat nang milako yung baluarte system, uling mididinan mong mansyayang eleksyon, king makaniting sistema. Ideally, hindi na dapat umiiral yung baluarte system, lalong-lalo na sa barangay and SK elections, no? Because number one, nakalagay nga sa batas natin that the barangay elections and to a certain extent yung SK elections din should be non-partisan, no? Mas dapat siya kanong isentro yung barangay at SK election king komunidad bangkanitang mangibabo ang pamisasan metong. Ang barangay elections at SK elections kasi, this is really not about politics, no? It's not really about politicians, no? Kasi this is all about our community, no? Remember, a barangay is also a community. Samantala, atin lapang hanggang October 28 reng kandidato para king campaign period king daratang nga barangay and SK elections naganapan king October 30. Ako po yung kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.